ese es para vos. Seguimos, número 6, todo es culpa de las hormonas. Bueno, ya estamos aquí de más que interesante, ¿vale? Samuel Pica García, Diego Sever Varela, Eladio Pedro Gallego, Félix Salazar, ¡fuerte aplauso! Puede caer, nos colocamos así, así, ahí, ven, otra vez, ahí, vamos a ver. Che non sta, non è una seconda, se non sono nero. Avevo solo anche lo solenti, dei siamo che non sabes. Mi sono enamorato. Pues claro que se pueden unas cosas só. O que pasa é que necesito práctica e tamén ganas. Os primeiros síntomas que indican que xa non son un neno son os temas de conversa. Antes todo era que se iba exploradora, faltame un gorriti, métame un Tinder sorpresa. Hoxe falamos de outras cosas, como por exemplo... Isto que dice a Rivera. Se resiente un auténtico crack. Esa canción é un temazo, va, ya lo digo. Os trocos que experimentamos son ben curiosos. Agora xa temos unha voz de barítono que cando berramos ben parece que se escoita un hooligan animando o seu equipo. Outro tema, non é que quiero pero que non sabe. É como a da matemática, se beber un batido de chocolate, pero este non sabe pelo que te dices. Tamén, cando xogamos, o cheiro que deixamos. É como no mesmo ano a xogar moitísimos partidos. Hai que recoñecelo, o carácter tamén se torna do que va sendo mal carácter. E chegamos a conclusión de que a culpa tenía as hormonas. Vale para todo. Que te salvan no exame. As hormonas, que estás non contestando. As hormonas. Que estamos dando unha primarísima. As hormonas. Nunca se les achegou tantas cosas emanas a unas sustancias segregadas por as células que se atopan nas